inklusibo txapelketaren sari banaketa. Jakina, eskerrak eman behar dizkiegu eta ere txapelketan parte hartu duten guztiei, a todas las personas que han participado en el torneo. Empezando, por mencionar algunos, las personas que han organizado o que han participado en la organización. Antolakuntzan aritu direnei. Hasteko, nik uste dut goraipamena merezi dutela bulegoko lan isileak egin dituztenei. Eta hay una serie de trabajos, tareas arduas en las oficinas, eta lan handi egin dute, beraz, eskerrik asko bulegoko lanak egin dituztenak. Eskerrik asko baita ere, Garagardo azokan lanean aritu zareten hoy, a todas las personas que estáis trabajando en la Feria de la Cerveza, que nos habéis preparado el tercer tiempo de hoy. Gorko bazkaria, dena oso ondo zegoen, eta eskerrik asko. Baita ere, horretxe bertan etorri gara Tirosetatik, ondo pasatu dugu ere kiroletan, ezta? Lo hemos pasado bien con el deporte rural, ezta? Altzatu beso ere, bai, ezta? Ondo pasatu. Bueno, herrikirolak, rugby ederra da, baina herrikirolak ere bai, el deporte rural también, qué bien está, ¿no? Aparte del rugby, nos une, lo bien que lo hemos pasado, todos entremezclados, todos juntos, ze ondo. Herrikiroletako kirolariak eta haien laguntzaileak ere eskertu behar ditugu. Eta baita ere, egun osoan zehar, ondoan eduki ditugun atzegiko voluntarioak, langileak, laguntza handi eman digute gaurko egun honetan. Beraz, atzegiko ere gara. Hori, txalo handi bat. Eta jakina, zeleien aritu garenak, todos los que hemos estado en el campo de rugby. Por mencionar algunos para empezar, epaileak, arbitroak, haien lan handia eta ona gabe, ezingo genuke jokatu, beraz, eskerrik asko epailei beren lanagatik. Sabemos que es fundamental la labor de los árbitros y lo bien que lo hacen, eskerrik asko. Bueno, eta zelaian talde asko aritu gara gaur, 7. 6 taldetan moldatuta, baina 7 talde, 7 equipos, organizados en 6 grupos, pero 7 equipos. Alde batetik, aipatzeko da, ze pozgarria den guretzat, gure inguruan, pixka urrutixeago, baina guretzat beste lurralde batean, ja talde berri bat hastea, guretzat berri izan da. Entonces, enhorabuena, bienvenidos al mundo del rugby inclusivo, a la llanera, eskerrik asko. Ya da, ezaguna ditugu, ya hemos jugado contra ellos más de una vez, Toledoko El Quijote. Eta hauek baino lehenagotik ezagutzen ditugu, eta urtean gutxienez bitan jokatzen dugu, edo haien etxean ere gurean, gutxienez, aspaldiko ya lagunak ditugun, ya conocidos de toda la vida, diríamos a los de Cullera. Bueno, eta gure inguruko errugbira etorrita, ze garrantzitsua den, orain gure artean ikustea beste talde berri bat hasi dela eta hortxe ari dela, ja liga jokatzeko zorian. Eta hor daukagu Arrasate errugbi taldea. Un nuevo equipo que va a participar seguramente en la próxima edición de la Liga Bultza. Ea ba, ánimo Arrasate. Eta Liga Bultzan elkarrekin aritzen garen ia anaiek direna, casi son hermanos del Errani. Bilboko Uni Bilbao eta Getxo Rugby taldea. Beraz, talde pile bat, jende pile bat, eta lagun pile bat, ez da, un montón de amigos, ¿verdad? Bai, haupa. Bueno,
Bueno, eskerrak eman behar dizkigu baita ere babeslei, gure babeslei eta txapelketa honetan presente izan ditugun babeslei, a los patrocinadores que nos han ayudado a sacar adelante este evento. Neumático Zuria, Aloha, Beserez, Orona, Keinu, berak egiten ditu txapelaren bordatuak eta beste gara ikurrak eta bar, Pasquier Rekondo, Urbil, Arriatzu Bazkariak berak jarri dugu gaurko fruta, Zeleian, la fruta que hemos tenido en el campo, que nos ha venido bien, ¿verdad? Hain Sosa, eta baita ere, Espainiako Errugbi Federazioa eta Euskadiko Errugbi Federazioa. Eta horiekin Atzegi Fundazioa. Eskerrik asko denei. Eta jarraian aurkeztuko dizkizuet, sari banaketarako guri laguntzera etorri diren hainbat pertsona. Las personas que han venido a acompañarnos en este momento del reparto de premios, algunas de estas personas han estado desde la mañana viendo y disfrutando del rugby en el campo, gero baita ere herri kiroletan ere ikusi ditugu, eta jende gehiago egon bada ere, udaletxetik, barkatu eta udaletxea esan dudanean saltatu egin dut, baita ere eskerrek eman behar genizkion udaletxeari eman digun laguntzagatik, eta udaltzaini ere bai, ze antolamendu honetan lagundu digute, se me había olvidado hacer mención al ayuntamiento y a la Guardia Municipal que también nos ha ayudado a organizar todo esto. Entonces, hablando del ayuntamiento, pues hemen ditugu, bi alkate orde, beste bat eta beste zinegotzi bat ere egon dira Zelaia, baina hemen ditugu Oier Agirre Sarobe, Euskara eta Hezkuntza Alorreko zinegotzia, concejal de Euskara y Educación, ahí está. Eta Ani Barburu, beste edizio batzuetan ere egon izan da gurekin, no es la primera vez que está con nosotros en este momento de reparto de premios, aurreko nere bai egon zinen ez da, concejala de Actividad Física y Deporte. Komentatu nahi duzu, zerbait? Nik udalan partetik, zorionak eman eta eskerrik asko gaurko egunean da gaurko festan parte hartu duzun guztioi. Txopolitia izan da txoko ezberdinetatik etorritako artean sortutako giroa. Jarraitu balio hauetan lanean eta hau pasu. Eskerrik asko beraz, horrein esan dugun bezala, Herriko udalari eta udaletxeko ordezkariei guretzat oso garrantzitsua da zuek ere hemen egotea eta gurekin batera disfrutatzea egun zoragarri honetaz. Bueno, hemen daukagu baita ere gure taldearen ordezkari gisa, gure presidentea, Jose Elosegui. Batzalde hon, bueno, Andoni ya esan du ia dana, nahi luzatuko, no voy a alargar. Mila esker, parte hartu zuen guztioi. Errugbi inklusiboa dirudela dela, beste atal bat klubean, eta hola da, baina da atal bat zutabe bat oso garrantzitsua guretzat, eta horregatik dauzkagu hemen langile finak, danak kriston esfortzu egina aurrera ematen ari dela egunez egun, ¿es? Todos los días de trabajo, todo el año, toda la temporada, una gran descarga de trabajo que es imprescindible para nosotros porque es una de las columnas vertebrales del club, el rugby inclusivo, siempre claro, sin dar de menos al resto de categorías. Baina, dana da oso garrantzitsua, orduan, bueno, eskertu behar diet, ni lehendakari bezala gure langilei, gure taldeai, bere gabe ezingo zan izan, eta berez, mila esker zuei parte hartzeagatik, a los que habéis venido, que ya mencionaba Andoni, a los que seguiremos estando y a los que seguiremos estando durante muchos años. Mila esker denei. Eskerrik asko, Jose, hitz ederra. Bueno, baditugu baita ere gonbidatu bereziak, haietako biek ezin izan dute etorri. Tenemos algunos invitadas especiales para este día, para esta jornada, que nos han acompañado también en los días previos de organización. Dos no han podido venir, pero nos han enviado pues algún mensaje pues, de ánimo, de agradecimiento, de
pues de intentar estar con nosotros en este momento. Son Mayalen Charraut, piragüista, y Alba Menéndez, jugadora del Superamara Bera. Bi hauek ere, txalo merezi dute eskerrik asko, Mayalen Charraut eta Alba Menéndezi, bereien laguntza emateagatik. Eta gaur daukagu hemen beste gonbidatu berezia. Non dago? Hemen dago. Ezaguna dugu denok, ez dugu aurkeztu ere egin behar ez de todos conocido, una persona emblemática, oso garrantzitsu izan da bere balore erakusketa bere kirol ibilaldian, eta hori, gaur bera hemen gurekin egotea guretzat ohore handia da eta benetan eskertzekoa, Xabi Prieto. Labur, zoriondu txapelketa hau egiteagatik, kasuan eskerrak eman, parte hartzen usteagatik, eta kasuan futbol mundutik nator, baina uste rugby aldetik gauza asko kopiatzeko edo eredutzat hartzeko asko agula, beraz zorionak guztioi eta segi burrukan. Hau bat Eskerrik asko, Xabi. Bueno, bideoitik kanpo eskatu digu talde batek zerbait egin izutela eta horretxe da momentu. O sea que fuera del guión ha habido un equipo, Quijote, que nos ha pedido que querían hacer algo en este momento. O sea que, Quijote... Nada, agradeceros volver a organizar esto, que hayamos podido volver a participar con vosotros, muchas gracias. Es que ricasco, se lo han pasado los chicos genial, nosotros también. Y bueno, me han dicho que se ha partido el lomo, ha sido John, y bueno, que vamos a entregárselo a él en el chequeo de hoy. Sariak jasotzera hurbiluko dira baita ere kapitainak deitzen ditudan neurrian, cuando les vaya mencionando que se acerquen los capitanes, eta sariak eta dominak banatzeko laguntza emango digute udaletxeko ordezkariek eta gure elkarteko lehendakariak ere. Orduan hurbildu daitezela hasteko hori kuilerakoak. Hurrengo taldea Quijote, siguiente grupo Quijotes. Txalo bero bat Quijotes entzat ere. Hurrengo taldea La Llanera. Hurrengo de La Llanera, hurrengo taldea Arrasate. Hurrengo de Arrasate. Hurrengo taldea Uri Bilbao. Hurrengo taldea Getxo. Eta hurrengo taldea azkenikoa Hernani. Txapela, badakizue euskaldunontzat txapela dela garaiko nagusia. Dena gara garaile, baina hau berezia da. Orduan, hori, para los euskaldunes la chapela es lo máximo. Entonces, bueno, todos hemos resultado vencedores, pero hay un premio particular. Hau, erabakitzen dute dakizuen bezala, talde guztietako ordezkarien eta epaileek. Pitxa bat betetzen dute goizeko jardunaldiaren amaieran, eta hainbat parametro baloratuz, alde batetik denbora, bai parte hartzari dagokionez eta zeleian egoteko denborari dagokionez,
joku garbia eta errespetua, bai lagunei, areri bari eta epaileari ere bai. Gero beste alde batetik giro ona edukitzea, talaitasuna, eta jakina maila teknikoa ere bai, hori ere garrantzitsua da. Hori dena kontuan hartuta, puntuazio bat ematen da. Eta puntuazio horrek erabakitzen du, non eraman duen sari bereziak. Entonces, después de la jornada matutina, después de los partidos, cada equipo, el responsable de cada equipo ha cumplimentado una ficha. Y también el equipo de árbitros. Y han valorado los siguientes parámetros. Por una parte, la participación en cuanto a tiempo de estar en el campo y también la posibilidad de juego. Luego, el buen ambiente, también el respeto tanto a los contrarios como a los compañeros y, por supuesto, a los árbitros. Y también el nivel técnico, que es importante también. Y teniendo en cuenta todos esos valores, pues sale un equipo, como mencionado, para que pueda recoger la txapela. Txapela inklusiboa jasotzeko, hurbildu beharko du. Ullerako kapitalia mesedez. Erraniko bosgarren inklusibo txapelketako inklusibo txapelaren irabazlea.